pošla voda od brijega do brijega. Pronijela me junaka buznu, pronijela me junaka buznu. Hajde Mejro, s nama večerati. Večerajte, mene ne čekajte. Hajde Mejro, s nama večerati. Večerajte, mene ne čekajte. Večerajte, mene ne čekajte. Sela ćete. Evo i mene, ja trpim tu. Tak mi je grdo da bi narađe išao doma, ubite me, kad sam uopće išao. Neka talanja, edlaka drasa. Neka talanja, edlaka drasa. Dakle, grčka autocesta, Nije autocesta nego freeway, ne freeway, motorway. motorway. 110 ograničenja, ja se vozim 111. Danas smo već imali jedan bliski slučaj s policijom, ali mi je Makedonac oprostio. To su naši ljudi, ko nas bez zavadi. Tako da sam sad ekstremno oprezan, evo približavam se na 118, idemo na 110, držim se pravila. Pojeli smo pastrvu morskog psa, popili litru vina, 2 pive, pili Pamelu Anderson I producenticu s kojom je u lezbijskom odnosu. s kojom je u lezbijskoj vezi i idemo dalje, za Grčku. Da ne bi mislili da je ovo Geisterfahrer, ne, nije. To je samo široka cesta. Ovo je tvornica parketa. Parketi Požgaj imaju svoju poslovnicu, eto, i negdje u Grčkoj. Ljudi navodnjavaju polja. To vam je Grčka. To je sve od nas za narednih 2 tjedna. Za ostale informacije www.gris.com. Tu treba penjati, čovječe moj, eto. Mi smo došli kaj Čehi. 190 metara skrenite samo lijevo. To je život, za to se isplatilo voziti. Mamu ti jebem na pravcu sa 1500 km na ritmu mi otpala.
pričamo o delfima, od jedne topornice do druge topornice je. I onda, pa, Više jedan vakrimina. pa, i ostao u Gorgoplatom. Šumi magarci više ne hodaju tu minima, je. Kakav rad niti nema.